Eblisib li apostol Paulo, no coespokchis yu aminkile kapabal rikin di Christ. Salihu Colosenses ut Filipenses, no kotsolok chirish li pabal ut sahil cholehil. Salihu Corintios, un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan, li ratin tohjuah kuichi atinak sadikatjuam. Solok salisantil huo, rikin saralux. Sahil cholehil chokakwet koskuitzin, ninkela kulbal sa hunchik reheb lekakahel solok sa lisantil hu. Utlish holomili katsulbal chiruli shamana inasye likyuam sa hun komunil rochbene lihutesal. Chiruli shamana in chokoche atinak chirish nabal leka tsulbal lichabil na leb li ahel ru takatauru arkuan li rahom li kagwa Dios chokre li hunghung sa li hunghung chihonal re li kajuam. Chiruli kutana in chokoche atinak chirish eb li hun sumalil. Re nakunak li hun sumalil taruk chikwang ho narak li kagwa Dios chi chabil chi sasa li chol ahel ru nak teshpap ut teshteng ari beb shbanak haan li rahom li kagwa Dios chokre li kwing ut li ishq saliak chakrap nakataw nabale bahkwi li katsolbal chirish charuli kwang sa hun kablalil ut kwi nakakerental mahun reheb nashye nak isimbil tarak chi hun wakil li shkwankilal li ishq sali ruchoch manak salish hun kablal inka nakwak nakto ilok salihu Colosenses 3:18 ut nashye esh ishaqil beh che pable belom hosh kullu sash kabali qaqwa kui nakakere talarin li qaqwa han li tsaqal kwan shpinkwa khunelik kui han li shkullu khunak chiru li qaqwa han li tqabanu ut kuinka maka akheli joko chishpanukil kui nakakere tali apostol Pablo na shaqli hunchina kamukarin kahkui resh balain ho shkullu sashkaba li qaqwa kama joko chishbal lisantil hu utliak chakram ko na atinakta chirish naklikwin khaan li tataklang chihungwagil sa Spain hunak li ish ututakanak chimaka tarak payak li karut druk shpanukil ish shhunesrib shpanak li tsakal kyo chishbal li apostol Pablo arin haanak ebli ishaqil beh di kakeb rikin li shpelom rikin li sum atin aban shpenkwa tishpa blikakwa Dios. Haan lishpen li tishpa re ut li tishtake. Moko kana mambil tali ishq chima katash kullu manak karah rutruk shpanungil haan akwi. Lish rahom likakwa Jesus chirish lish igles haan tana lish nimal rush kutpal chiku chanru narah nakli belo mekakwi troshlo i tishteng at angelak ut trochbeni lish sum atin. Efesios 5:25 nashyeahkwi eshpelomer cherale rishaqil ho nakli Christ kishrali igles ut kish ashtesirip sashkabahan liqakwa Jesus maka kirahkwi kwi tentonak kish ashtesilish chuam sashkaba lish igles nakakeretal nakanaw nakakishbanu ut kishbanu chi anchalish chol hachalik aru kirush anunkil resh kol al rishlish igles kishbanu liqakwa Dios sa ashpoyana mi liqakwa Jesus ut khunak li rahom hohan kholish rahom liqakwa Jesus chirish lish igles hanak kwili nak eukre li queen kut li ishq chish rabal liqakwa Jesus chi anjali lish chol ani khunak li gata ruk chish kebal retal lish nimal ru rahomain ut tish chakberak rikin nabal kuchikli rahom. Sali versículo 33, reacuili capítulo 5, re lihu Efesios, hokan utan li hunghung sayang chish rali rishakil, honak nashrarib, utli ishakil bech, chiroshlok ilish belo. Likwanhik sa hun sumalil, cha ahak kuish kambal, shbanak ahel runak chish kabichaleb, teshteng aribeb, te koshlak chirish hunak likarut terak shbanunkil, tesh sik ru likarut terak shbanunkil, Moko junta li takyokre hana indi tabanuk ut li jun yalkakwi kwanaran chishpa bankil.
Nakula kahkwili honal, nak ebli alal kaholbeh, neke ruach kwi chitzakong, uchikoslak chinalebak, utrabinkili karu okre chipanuk salihun kablalil. Abanan, kwa huli aheluli nashtiqeli katsulpal. Uthaanak ebli hunsumalil, manakli na beh yuko beh, inkatalak teshkwech iribe, chiruhe liralach kahole. Shbanak hebaan, jokep chilok, jokep chabing. Jokep chisolbal utanak kwili teshkut besi, salibe, manak salirochochep sa hungutan, manak salishchuame. Chishhuni la inkwan sakal napal rilom rikin chanru uspilep saliochoch, kui oslok imbilep, kui kebilep sa hokanak kui teshkut besi sa hungutan. Ut nak nagulak li hun sumalil, sa hunak li kaush li karuyo chishkobankilru. Lisantilhu nashyeguchik jehokain, Efesios 5:21. Chepa baqe rib cheribile rib, sashkaba roshlo inkili Krist. Hay narak nashye nakchishhuni li karuna banumang sa liqayuam. Tento nakakwang li Krist sa chishhunil. Kuinka at kuskuitzin, maka karuli chabil taruk chi elk. Nakanaw nakli rahom, ukunashsikta li karukah kui chabil chokrehaan. Inka, nashsik panrush tokupankil uchkotzpal rikineble juntesal. Nashkanabli qetqetil, ut nashsik shtokupankil ruli chakilal. Honak li Krist kishsik, ut kishralish igles, tohretal nakishqashtesi, lishchuam sashkaba, li junsumalil, tentorah naktistzol, shkebal enkwa li qakwa Dios, reishtaubal barkwan li peli tento takatake. Kui hualchik naktekwang sa jun komunil li junsumalilain, manak li jun kablalain, ashalchik chabil, te rukchi elk chubeh. Ut sahakah kui lishchole. Kangelako sa jun komunil, ho sa li igles, ho sa li jun kablal. Li jun kablal haan li sheil, li jun chi komunil, sa shpen li ruchi jojain. Chanru lishcho li jun sa li jun kablal, haanah kui li tishkut besi, sa li komunil. Li qakwa chusok desin qakwe, nakat koy beni sa junchik li qakangel.